Division clear to te chibai ule PC vanun moi kani a Serchhip Vangkhua ilo ngai thlang u Vawiin khan Serchhip DC Conference Hall a District Bawrhsap Pu Abhisek hovin Serchhip Bazarpui inkaihhruai dan sawihona manani a he hunah hian Serchhip Kawnpui VLTF Serchhip North VLTF Police hotute bakah additional DC te an telani he hunah hian Chairman Bawrhsap Pu Abhisek IS Ruan mi puiten thu kan oi tlana wanga Vawiin thlenga Serchhip District chu din hmun thataka anla thei ni masela mi pui pun khom tamna bazar le a chevela COVID-19 himna dan COVID appropriate behavior zom konga anin thlada ta hle ni a asia thu te soin heng himna dan te hi hetiang zela kan hnual swa chuan total lockdown emo dor hon phallo emo in khwa kherna khauzok siam tharle ani angati a himna dan te thataka kan zoma mi puiten thu kan oi chuan voina kan dan anga boruak nuam tak nei zui zel hi thil thaber ani ti in ni masela himna dan laka in thlada te awanga ni khathil thu adin hun chalo taka lu thut thei kan ni awang hian himna dan CAB hi tu man kan hlam chha thiang ri lawa mi puite po in thatakin zom zela executive duty le VLTF ten thei top le chwa sham zel turte vaccine thataka lak vek chu mitin mo phurna ani atibok meeting hian mi puiten himna dan an zom le zom lo khauzo ka endik thar le rel ni in abikin bazar le dor munte uluk le zwala endik ni se anti a dor khar hun bi khar lote chu choitir ba ka hmuhbelh nan hapta khatchung hontir phallo ni se ti in phalchin baka in fiamna practice tu te po choitir baka anin fiamna hmun hapta khat khartir ni se antibok mi puiten himna dan COVID appropriate behavior thatakin zom theu se ti chu an thupui bertur ani thu voina thukhom te hian an soyani voin tlai ve kan Serchhip District Disaster Management Authority DDMA te bultumin Serchhip Bazar tuala le Serchhip Bazar building chunga COVID-19 laka himna tur COVID-19 appropriate behavior CAB chungchang inzirtir na nei ngal ni in he hun hi DDMA chairman le District Bawrhsap ni Pu Abhisek IS Ruan hman puin he hunah hian pulal muan sanga MCS additional DC le pu Stephen Nalrin oma SP Serchhip ten shileng mek laka inven dan tur sarkari na siam CAB point sang te inzirtir tharle na thu awrin na mangin mi puite hne na an soi bokani CAB awareness campaign a hian pulal muan sang ralte MCS additional DC pu vanal ngenga MPS additional SP Pisilal Tleipui SDO Sadar Pukastero Malsoma MPS SDPO le Serchhip Kawnpui VLTF hotute antelani Nimin Khan Mizoram pumah shivei mi zali somthum pariat hmuhbelh le ani a Serchhip District-a atangin shikai mi pathum hmuhbelh ani vele bawk Nimin Khan ZMC RT-PCR laboratory sample test omlava Chunet laboratory sample test ringa COVID-19 positive mi som pathuman oma rapid antigen test mga COVID-19 positive mu chwa tharmi zali somni panga an omthungani Chunet tanga positive mu chwa himi som pathum ni in ma mid district atanga move kan ni a rapid antigen test mga hmuhbelh mi zali somni panga omin Aizawl district-a mi zani som kwa mu chu ani a Kolasip district-a mi som sari vel hmuhbelh ani boka Lunglei district-a mi som thum pasari Longtlai district-a mi som pasari Mamid district-a mi pariat baka Serchhip district atangin mi pathum hmuhbelh an ni le bawk Serchhip atanga hmuhbelh te hi thenzol khwa ve kan ni a mi pa pahni kumsom thum pathum le kumsom nga pakwa le meithia kumsom thum mi an ni a mi pa kumsom nga pakomi hi positive contact atanga shikai symptom nei ani amidang pahni hi frontline workers ni in symptom an nei ve ve bokani tundin hmuna Mizoram pumah shikai hi mi singkhat mi Singkhat sang ni za somriat pakwa an omme kami za somnga in he shi hi an thi pui to ani Vawiin khan Serchhip Sub-Hqrs YMA bultum ramri a Mizoram Police duty te chanpui na turin branch shanga bom do ani YMA Sub-Hqrs Serchhip SCC thutkomin alorel to angin Vawiin khan an thurel bo zrinan Serchhip khochunga YMA branch shang ten ramria police duty te an chanpui ve theina turin mani branch thewa bo mando a heng mithil phal te hne na changa an thil mukhom hi zan indaria thian vai reng te pana chwa pui ani don ani Nimin Khan Serchhip District-a khosom ni paruka African Swine Fever ASF wangin voksang ni zariat som ni pariat athito a voksang ni zahni somthum panga suata ni to bok Serchhip HN Veti Department Sinchia danin Nimin Khan Serchhip District-a khosom panga ASF wanga vokti somnga pathuma ombel le a hengzinga sompali te chu thenzol khwami ni in thenzol a hian vok zariat somthum pakwa zet athito a khomala ASF shi tuarna beran ni mekani nimin vekho
Khan khosom pakhata voksom ruk pakwa swat le ni bokin avain voksang ni zahni somthum panga swat ani ta a bukang ko na voksom ni le buang puya voksom pariat swat ani voin lam report nu nung bera alandanin vokthi som ni pakwa hmuhbelh le a thenzo la voksom thi inkaihhruai le Serchhip Vangkhua vok pali veven thi boka new Serchhip a vok pathum Serchhip Kawnpui Serchhip le bukang ko na te vok pahni chewan thi boka buang pui le Serchhip ni venga vok pakhat veven thi ve le bokani Mizoram State Commission for Women chuan Pi Lalsangpuii tenupa chunga thil thleng National Commission for Women Delhi a hriatir July ni somhni paruk sang ni somhni pakhat Serchhip khat le achan ve kampu jon vanlal zona le anupui Pi Lalsangpuii kum somhni pariat ten silchara tanga Mizoram anron panna konga Assam Police le mi puin an lo soisa a hliam na satak an tuarani hemini hian engma thuthang hlautur le border chungchang a boina sosang omti po shelavin vaireng te ron panin July ni somhni paruk sang ni somhni pakhat chonu hian pujona tenupa in an motora silchara tanga Mizoram panna konga border dispute area a Assam Police le mi puiten lo ti dingin an motora tangin an pot chuaka an motor an ti chiat nu in an kaltir le ta ani hemi nu rei lo te a hian hun pakhata Assam Police le mi puin lo ti ding le in an motora tangin an nuk chuaka Meichia po soi lovin an nu pa hian kut an thlaka an motor po an ti chena sa hle ani pujon vanal zona ni khoshelava om nuwa po anupui Pi Lalsangpuii meichi om nem mani po inveng theilo tur chu Assam Police le mi puite chuan an pota an nuka an soisak mai bakah an chia te lo inchil an chak khumani hetianga soisak ani lai hian CRPF te rontla zepin an nunna an chanta ani Pi Lalsangpuii hian taksa nasataka hliam atwar mai bakah ril rulama nasatakin hliam atwar bokani pujon te no pa in buaina an to hun lai hi Assam le Mizoram anin nor ma kha ani a hetianga buaina an to hun hi chotnudar khat le achan ve ve lani hemi chungchanga Pi Lalsangpuii torna hi Mizoram State Commission for Women chuan ala thu takhle a Assam Police le mi puiti che dan chu adem tak zet ani Mizoram State Commission for Women chuan Assam State Commission for Women ne na le kha thonin tun nuwa Assam Police te le mi puiten mei che chunga leilen na an thlentir to lo nan atul anga an mi le sa te an lo thunun nge Mizoram State Commission for Women chuan a be sei thu lekha a chuan tarlan ani a Mizoram State Commission for Women chuan he thil thleng hi National Commission for Women Delhi a hriatir ngal bokani Mizoram Governor Dr Haribabu Kambhampati chuan Vawiin Vice President Venkaiah Naidu chu Vice President Office New Delhi a ambu hemi ma hian Prime Minister Narendra Modi po Parliament House New Delhi a Ahmuto a Governor Hiledi Governor Jayashree Kambhampati chuan a troi omani Vice President Venkaiah Naidu le Prime Minister Narendra Modi abyang biak na hian Governor Haribabu Kambhampati chuan Mizoram tan thilpui mo tak tak chongka in athlen ngalani Mizoram Governor Dr Haribabu Kambhampati chuan Nimin pia khan President Ramnath Kovind chu achena Rashtrapati Bhavan New Delhi a alo muto a Governor Haribabu hi thlamasa ni som pakwa khan Raj Bhavan arin omna tiam tira lak lo ni a tun hi Governor ani no President a hmuhbelh khatna ani a President nen anin komna hian Mizoram State ta na thilpui mo tak tak an soi ani Governor le lady Governor te chuan President nen a hian Mizo puan cheile Mizoram mi theira then khatte an petel bokani Thotanikal ta a vaireng te daria Mizoram Police le Assam Police ten silai an me pua atang khan phai lama changa Mizoram a lir theilu tur te chu Assam lamin nimin thlengin an dang chun zom zel Nimin Khan vaireng tekal tlangin Mizoram atangin Assam Kachar District panin lir thei panga chukla a heng lir thei te hi 1109 chak pahni tanker pakhat le private motor bolero pahni an ni a heng lir thei a hian namdang vek an chuanga heng mi te hian Mizoram chunga harsatna an to lo thu an Serchhip ani Nimin ve khan bairabi kal tlangin harsatna engma omlovin heng namdang te hian Hailakandi District an thlengani silchar DRC chuan silchara boruak aral moangin Mizo ommek te tan lautura omri lawati a Mizoti na tuma chet lak na om lo thu asoya DRC chuan Nimin Council char Mizoram House a lir thei tang khang tanker pahni oxygen concentrator plant kolasi padatur phurtu le truck te chi pahni le bolero pickup pakhat oxygen cylinder phur awm thu soin khwaljing tang khang buai pui ngai an om lo thu asoi heti lai hyang Serchhip DC Dr HL thlang lian a chuan phai lama changa Mizoram om namdang lir thei te chu Mizoram chunga zelen taka an tlan reng thu le anti turte anti zu avai reng te le bairabi kaltlangin Assam lama antlan ho theiren thu asoya namdang mi te chu thil chul le poimo ti turin Mizoram an lo lu du ani chuan ILP le document dang te an nei ani phot chuan an tan harsatna engma a om lo thu asoya ni
Health and Family Welfare Department Changtu Minister Dr Arlal Thanglia chuan Nimin Khan tun naya aizol khopuya COVID-19 shikai punthar na sat na veng sang sang mison veng thang loi pu maubok bungkon veng thar chon pui chol mun ramhlun veng thar ramhlun sport complex muan na veng le chuam pui atlo Veng sang sang atlo na hian local task force shwai tu tele khotlang shwai tu tenen inkom ho na hun thata kan neya veng chung in shipui leng do na konga ma an lak dan te in shilfi ani in an harsat na to tele mamo te bakah malak chunzom zel dan tur te an soi hovani health minister Veng sang sang atlo na hian lockdown kar khat po sei ani chan soin kan borwa kan thirin shileng in kai chona avor top kan thlen mek laya in thladul hi a hlau omin kan chachi a she tak le in thlashung takin kar khat chung kan borwa ngai chang le ila kan ti a kan pot sei le ani ati a mi puite le khotlang shwai tu te poin lo she thiam sham turin angen ti a soyani health minister in veng sang sang atlo na hian shikai thar te en kol na tur mun chung chang le thil poi mo dang te soi hovani a 4C siam thar tur veng te nen po malak dan tur le man na an siam dan te soi ho ni in home isolation a om te chung chang a chung ko din munin azirani chuan home isolation a in da a uluk taka in vilzui a poimoti a soyani 4C om te om zenei le fil faizo ka en kol le vil dan tur te soi ho ni in 4C ata na mamo sarkarin alo pek le ho tir thei tur te an soi ho bokani health minister chuan anti ve theina chin ang anga thei top an lo chwa zel tur thu a soyani health minister hi Dr F Lian Lira principal director Health and Family Welfare Dr Lalsangpuii SNO CMO Aizol West Dr Thani Patsuaw CMO Aizol East Dr Ming Than Moile Dr Chong Ming Liana General Secretary Indian Medical Association Mizoram Chapter 10 an choi o mani India rama shileng chuan zia lam alapan theime ulava nikhata case mu chua alatam hle tukin jing health ministry data ti chua nung bera COVID-19 positive case thar singli za somthum pali hmuhbelh le ani a mi zali somhni pahni nun na chan an ombok India rama COVID-19 second wave aron tho chana changkha ni tina COVID case hmuhbelh hi singli a in ala nyam theime ulava tun nai chowa Kerala tangin shivei hmu chua ani na sahle a report nu nung bera shi hmu chua zongzong chan ve deu tho hi Kerala tanga hmu chua ani a Kerala a hian tuna hian ni tin deu tho shivei mi sing ni chuang hmu chua ala ni a mi somriat ai tlem lo mi thi an nei zi anga chu tani bok tun din hmuna mi nwai li sing khat sang thum za sari chuang shivei ommekin mi nwai li sing ni chuang in he shi hi an thi pui to ani July ni somni pakwa jing dar nga borvela auto rickshaw in asutlum tak Jharkhand judge utam anana the na chu ngorta ka chui chun zom zel ni in he thi na a in nam noi nerin hlel mi engemazat man an to Tarlan to angin Jharkhand judge utam anan hizing exerla ina chuaka an ina alete lamkong sira kalchu atnung lamachangin auto rickshaw hian ron su a atukhuma hliam na tak atwara damdo in panpuyan ilai na baurala athina hi accident satlia ni lovin tumwang renga sutlui ni a police ten an shat nuwa athina hi uluk taka chui zui ni a rin helmi zan hi somli pathum chu zona zo tura khung shan toni in utam anana thina a in nam noi nge shiat mi som pasari man ani to bok judge anan sutlui nana miswal tu ti shat lauten an man auto rickshaw po police te hian an mulet to a sub inspector Adars Kumar chu judge anan thina CCTV video mi pui ma athe dar tu pu ni in na teng suspend ngal ni boka Jharkhand sarkar chuan he case YMA tur hian special investigation team adin ngal nge bokani Nigeria chimthlang lampanga helle sarkar sipai inbeina sarkar sipai som panga anthi Nigeria Defense Ministry thu chwena tarlan danin hethil thlenna mun hi Nigeria chimthlang lampanga Burkina Faso nenan injina bulani in helai huna hian Al-Qaeda le Islamic State terrorist te an sang le a terodi huna sipai patrol te chu helho hian bom mangalo be thutin mi som panga chu a huna hian an thingal ni shiat ani a midang pasari chu hliamin mi paruk chin shiat lavin an omek ni in Nigeria thukwang tu chuan a soi thlona le leilam sipai mangin helai mun le avel te hi uluk takadap mek ani a helai huna hian kar samai po khan in be na voi ni lai lo chuak to a civil mi somthum chuangin an lo thi pui to ani tun nai in fiam na thuthar langsar ilo ngai thlang Olympiacos chuan S Monaco tengin Nigeria striker Henry Owen kurun laluta kumni dai contract ziapuin Olympiacos hian amanatan euro maktadwai nga an seng ni tarlanani one kuru hian Everton na zom nuwa lonin underleg le Galatasaray akhel to a atnwa S Monaco zom le in S Monaco azom nu po hian Galatasaray bok lonin akal le ani
SL Benfica chuan Belgian club Jen atangin Ukraine striker Romian Yaremchuk an laluta amanatan hian euro maktadwai som pasari sengin kunga dai contract an zia puyani Yaremchuk hi tun euro 2020 khelzota ka pokhan Ukraine player poimoni in goal ni lai athun ve bokani CONCACAF Gold Cup final USA chuan Mexico chu sikhat fain an nia USA hian avoi sari nan Gold Cup hi an choi he in khela goal chun hi Atalanta defender Miles Robinson a khungani a 0-0 hun pa ngai top no extra time khelni in extra time Robinson hian USA chakna goal hi a khunga Gold Cup hi North America football thunei tu sang ber CONCACAF noya competition ani a he competition a hian North America zone pathum North America Central America le Caribbean zone na ram omte anin tum china kumhni dana khel chinani Tukin Khan India Mechi hockey team chuan sikhat fain Australia an nia avoi khatnan India Mechi hockey team te chuan Olympic semi final an luta a remsiami le chian te hian semi final a sithum faya Germany ne tu Argentina chu tun karni lai ni hian an machondon ani Tokyo Olympics 2020 women's hockey quarter final match a hian India tan minute somni patni na a Gurjit Kaur chuan goal chuna khunga champion rin kai Australia chuan na takin an norlet penalty corner po voi sari lai lo chuak ma se remsiami le a thiante an khong em a goal an chhuat lo sikhat fain ne na an changta ani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuat thei chu ni e